atu talafola Radio Samoa i le nei fo i tae au, malo le folau, usi mai le whaafonga o talala Radio Samoa. Se fulu fitu tangata walo ia I whailonga taualoa mai le tamaitai tupu, ona o lato au nanga I le Community Pasifika I tutono New Zealand. O le Companion of the New Zealand Order of Merit, o le mua mai ei whaumui nā Professor whaafitai so po anga o Dunedin, ona o ana ngā luenga I le soifua maloloina mō tangata Pasifika, whaapea o ngā mawalulunga. To olua sui wa maua le officers of the New Zealand Order of Merit, o tui ta alili sua alo ese moe o le JP le au kilani. Ma ualo I ailo na sao le Community Pasifika, mo le Silia ma le Faasafua tausanga. O le isi sui o sina moana went o au kilani lea, ma ualo I ayan au nanga whaapulenga, mo le tusa ma le 25 tausanga. Mo I lātou na faamanuiaina I members of the New Zealand Order of Merit, ua manuiai Alan Stowers o au kilani, moana ngā luenga le community a Samoa. O Alfred Meredith Filipino o kilani, moana ngā luenga I le matanga luenga o leo whaapel community. Manamu lau ulu tau tua Joshua James Potoa'e Robertson o New Plymouth I ngā luenga I le Community Pasifika. O le Queen's Service Medal na mawale tau lapu Oliver o le JP Blenheim moana ngā luenga I le Community Pasifika. O le isi sui nā aloa ia ma ena o le pau fo I lea o le sui papalangi e le o se tangata Pasifika o Robert Mark Oliver I Aukilani galulue I le food industry ma le Community Pasifika. Ua mamoli ai ma le whaamalo o le Ministau tangata Pasifika au Peter William Sio I tangata Pasifika uma u faamanuiaina ona o lo lātou sao I le tele o tausanga. E o atu I le toa se lau I lātou e ono Faanofoesea ona o sootanga ma le ulua I case faamaonia o le Omicron a New Zealand. O le whaamautino mai o le li DJ Beritania swafa ia Robert Etheridge, le sa whaalua I Aukilani au wa mawel COVID mo le luaso. A o iai le community wa ta ua mai fo I le ngata o fale ainga ma le fale kalapu, a o lea fo I nā siasi waihiki. A o iai waihiki o lea fo I nā sia le case faamaonia al matawhanga manisi o ana wō. O le toatele o close contacts wa mawolo o au fia I fo I mai lantou, sai le fale kalapu I Aukilani. O I lantou fo ina awai le Hidden Lakes Festival I Kalai Estete, lea sa iai close contacts e to aono fe so ta I le li DJ, o le ua faatonuina le faitau wafe o I lantou nei e a ngai mo siaki, pe a faalongoina a ungo le fulu. E ui le toatele o contacts fe so ta I maleulu I case Omicron o lo iai le talitonunga o le soifua maloloina. Faapele le iso e a Michael Baker, e le I mawalunga le tūlanga la matia I ono pepesi atu ai I si tangata o le community, le vairusi ma le case faamaonia. O le leu si ta ia e leu roi case Omicron o faatonunga na tu inatu iai e nofo I le fale se I longa e maua umatu fa I ungo siaki e negative. A to ai na o tangata I totono o le li o lo o nofo ai e tatau na feso o ta iai. O se faanoanoanga tele lepe o na saunola minstal COVID Chris Hipkins. E o mai le tae o nei o lo tu mau pea cases faamaonia e to o lua le Omicron e maua lo I tu e le community o le li DJ le nei ma le tangata whai ngā luenga I lungo vaalele ale ea New Zealand. Ua talia ma le whaafetai e le Community Nelson le fesoa soani tupe mai la lato City Council e lua se lau wafeta la. O le ua whaamatu atu e le City Council a Nelson le nei vai ngā tupe atoa. E fesoa soani ai le community wa a fia tupe maua ona o le COVID. Luas fulfitu whaala potspotonga ese ua whaasoa atu iai e ala I foa I tupe le toi totongia. E tolu se fulu ma le lua, ma e tatau I whaala potspotonga ona whaatalo sanga fo I mo isi uma fesosoani tupe mai le malo o lo oanga vaai. O se fesosoani tele pe ona saunole pule nua Nelson Radio Reese le mawhai ona toe fesosoani I au nanga I tua le community. O aperilo le tausanga tālu ai, na amatatala no ai le nei fesosoani tupe, ma o lo tatala le avanoa mo talo sanga I lalo o isi fesosoani tupe, lea e wha umai le masino me o le tausanga fō. Tala muli, Silia ma le lua afe tangata ngā lulua I to ese masalomia I le leona wha atino o lātou tiu te tonu, o le 5 tausanga e wha umai le lua afe lua se fulu. O whaamaumaunga nei wa whaalawilo mai I lalo le Official Information Act, ma o nei so enga na whaia mai le lua afe sefulu lima o mai le lua afe lua se fulu, so e nai le lua afe lua se lau valu sefulu ma le whao le au whai ngā alwenga. I to tonu o ia tausanga, o le se lau fitu sefulu wono na so ona o le masalomia I le whao ngā le tatau o whaamaumaunga. Faasafua I le whaamaoni, ma le lua se lau 5 sefulu tangata ona o le amio, o so enga fo I nei watutuli ai le lua sefulu tangata ngā lulue. Wha vai le Faasafua ma le valu, ma le toatele na tu inatu iai la patainga. O le ua wha upopo siaki I le taimi talo sangai mo se avanoa whai ngā luenga I le mataa ngā luenga,
A to ai ma le whai o le laina telefoni o valu se lau, e mawhai e ona ripoti atu ele au whai ngā luenga ngā yo inga le tonu. Wha umatoi matalo le nei tae au, wha manu ia te lele atu e le alo atu tausanga fōu.